me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ngalih berita serem aja yo, jadi ada virus tuh di Cina tuh no. Di itu ada korban, saja korban. Iya nggak yang berita apa kak? Ini ada di berita online, coba rame no. Kati tuh simbang kijo-kijo kati. Serem saja no, cara zaman dahulu tidak. Gila apa? Deket-deket nyileh HP. Ini kenapa nih? Ini kan celana. Dikain maluna. Sejak ngitungah HP ge. Masang jalan sih bisa ngitung HP. Ini mana bapak saya anak. Celana melendes, penea. Sekaya saluin celana. Kan namun tadi bapak mulai harus gitu. Tepuk panak na jaler na meleles penea jaler. Masa pang meleles gitu. Dalam nak nyana tepuin kan timpal-timpal. Mulu kita lo dari bapak. Masa dia menengahin doan. Oh gitu, saya ajak anak. Oh iya, namun gitu harus temen tepuk panak jaler na sing benahin. Itu artinya bapak sayang aja yen. Berarti bapak sing sayang ada ibu. Ih, Adian ngomong gitu. Sayanglah bapak aja ibu. Ibu yang nepuin bapak lenesan celana ibu. Nope. Berarti bapak sing sayang aja ibu. Aduh, kayak kedalan. Kengken nih bu. Bapak ini gue seorang Antia malu pang tidur. Ini lo. Aduh lo nam dakon. Ajan oh.